Reka nongere mbasuze mbifurize umugoroba mwiza mwe mudukurikiye muri mu Rwanda muri hanze y'igihugu cy'u Rwanda ndetse mwe muri mu bihugu bituranye n'igihugu cy'u Rwanda akarere k'ibiyaga bigari Uganda Repubulika Demokarasi ya Kongo igihugu cya Tanzania ndetse n'igihugu cy'u Burundi namwe mudukurikiye muri hakurya y'amazi magari Burayi Amerika ibihugu nka Canada Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndeka mbifurize ibihe byiza nakumaye ikaze ku makuru yacu yo kuri mugoroba tariki ya 26 ukwezi kwa 12 2025 byinshi bikomeza kugenda bivugwa byagarutswe n'ibitangazamakuru bitandukanye gusa hari amakuru atugeze muri aka kanya kuri General Retired James Kabarebe uyu nguyu rero yahoze ari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Abahanga n'Ubutwererane aza guhindurirwa inshingano ashyirwa muri Presidence ya Repubulika nk'umujyanama mu by'umutekano yabaye umuyobozi mu ngabo z'igihugu cy'u Rwanda RDF yabaye kandi minisitiri w'ingabo yabaye umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo aba umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cya Zaire ubu akaba rero mu by'ukuri yabaye umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda yahawe inshingano kandi yafatanyije n'abandi banyarwanda benshi barimo n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda His Excellence Paul Kagame mu rugamba rwo kubora igihugu cy'u Rwanda guhagarika jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 byinshi cyane kuri iyo nkuru itugezeho kuri General Retired James Kabarebe reka nze mbigaruko nyuma yo kubaha inshamake makuru y'ingenzi agezweho kuri uyu umugoroba muri gihe bwihutirwa kugira ngo tuganire ku nkuru yacu yihutirwa kuri General Retired James Kabarebe. Amakuru aturuka mu biro by'umukuru w'igihugu mu Burundi haravuga yuko perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yatangaje ko imipaka y'u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo izafungurwa mu gihe amahoro azaba yabonetse mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Burundi bwafunze umupaka wa Gatumba n'uwavugizo ubwo abarwanyi b'ihuriro rya FC23 binjiraga mu mujyi wa Uvira tariki ya 9 Ukuboza nyuma yo gufata ibice byinshi cyane byegereye u Burundi birimo Kiriba, Ruvungi, Berizi, Sange na Katogota. Asobanuye ko bwafashe iki cyemezo mu kubungabunga umutekano wabwo mu gihe ibice byo ku mupaka bigenzurwa na AFC 23 yahanganye n'ingabo zabwo mu ntambara yo mu burasirazuba bwa RDC. Umuryango Parsem uharanira impinduka mu myumvire y'Abarundi ugaragaza ko icyemezo cyo gufunga imipaka cyahombeje cyane u Burundi mu rwego rw'ubukungu kuko mu bikomoka muri iki gihugu bijya mu mahanga harimo ibirenga 60% bijya muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Imibare ya Banki Nkuru y'u Burundi ikaba rero igaragaza ko muri 2024 iki gihugu cyohereje mu mahanga ibicuruzwa bipima toni ibihumbi 135 ibice bitatu muri ibyo harimo kandi ibipima toni ibihumbi 69 n'ibice bine byoherejwe muri Repubulika Demokarasi ya Kongo kandi byinshi byanyuze ku mupaka wa Kavimvira. Mu kiganiro n'abanyamakuru n'abaturage cyabereye muri stade ya Muramvya mu ntara ya Gitega kuri 26 Ukuboza Perezida Evariste Ndayishimiye yagaragaje ko u Burundi bukize umutekano wabwo mu gihe ibice byegera umupaka wabwo bikigenzurwa na AFC 23. Umukuru w'igihugu yemeje ko u Burundi burigomba cyane kubera ko iyi mipaka igifunzwe ariko ko nta yandi bahitamo uretse gusa kubungabunga umutekano wabwo ati amagara aruta amagana. Perezida Evariste Ndayishimiye yatangaje ko Burundi kandi buzafungura imipaka mu gihe amahoro azaba yagarutse ati dufunguye umwanzi akinjira abene gihugu kandi bagatakaza ubuzima byamara iki. Ni byiza gutegereza ko amahoro agaruka kandi ko afite icyizere ko amahoro azaboneka vuba. Burundi buhana imbibi n'ibihugu bigera kuri 3 imipaka yabwo ifunguye nibuhuza na Tanzania gusa kuko bwafunze ibuhuza n'u Rwanda kuva muri Mutarama 24 ku mpamvu bwise iz'umutekano nuko bihagaze ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bayandi makuru muri Ukraine makuru aravuga yuko umushinga w'amahoro wo guhagarika intambara ugeze kuri 90% nkuko Zelensky abivuga. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky arateganya guhura na perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ku cyumweru muri Florida mu biganiro bigamije kugera ku masezerano y'amahoro agamije guhagarika intambara Uburusiya burimo kurwana Ukraine. Volodymyr Zelensky yavuze ko adashobora kandi kwemeza niba iyo nama izarangira habonetse amasezerano afatika ariko agaragaza ko impande zombi zagerageza gusoza byinshi bishoboka. Yanditse kuri X ko hari byinshi bishobora gufatwaho imyanzuro mbere y'umwaka mushya. Volodymyr Zelensky yabwiye abanyamakuru ko gahunda y'amahoro igizwe n'ingingo 20 yateguwe ku bufatanye bw'abayobozi ba Ukraine n'Amerika igeze kuri 90% ngo igere ku musozo nkuko yabigarutseho perezida w'iki gihugu cya Ukraine. Naho amakuru kandi aravuga yuko bwa mbere mu mateka autopilot yamanuye indege nta muntu ubigizemo uruhare. Ikigo gishinzwe kugenzura iby'indege muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Federal Aviation Administration
cyatangaje ko bwa mbere mu mateka ikoranabuhanga rya autopilot ryifashishijwe mu kumanura indege nta muntu ubigizemo uruhare. Byabaye ku 20/25 ku kibuga cy'indege cya Rocky Mountain Metropolitan giherereye muri leta ya Colorado muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iri koranabuhanga rizwi nka Garmin Emergency Auto-Land System rikozwe ku buryo kandi rishobora kwifashishwa mu kumanura indege mu gihe umupilote agize ikibazo gituma atabasha kuyimanura neza. Kugira ngo rikore bisaba ko umupilote atwaye indege hari aho rero akanda mu ndege habugenewe noneho igahita imanuka neza atabigizemo uruhare. Iyi ndege yitwa Beechcraft Super King Air yari itwawe n'abapilote babiri, yari ivuye kandi ku kibuga cy'indege cya Aspen yerekeza kuri cya Rocky Mountain Metropolitan muri Colorado. Ibi byashimangiwe n'ikigo gishinzwe kugenzura iby'indege muri Amerika, Federal Aviation Administration FAA. Itangazo cyashyize hanze rimeza ko indege yageze kuri icyo kibuga cy'indege mu masaha ya saa 8 zuzuye z'amanywa ku 20/25 ni nyuma y'uko umupilote wari uyitwaye abuze itumanaho birangira ahisemo gushyiraho iri koranabuhanga rya autopilot riza kumufasha rero ko indege yaje kugwa nta kibazo na gito igize mu kirere. Mbere gato rero ko tujya ku nkuru yacu nyirizina, reka mbanze nce mu gihugu cya Pologne babwire ko Pologne yirukanye indege y'Uburusiya mu kirere cyayo. Igisirikare cya Pologne kirukanye indege ya gisirikare y'Uburusiya mu kirere cyayo yishinja ko yakivogereye. Iki gisirikare gisobanura ko cyabonye iyo ndege y'Uburusiya ubwo yagenzuraga ikirere, ahanini hanagenzurwa ibicuruzwa mu buryo bw'amagendu byavaga i Belarus bisatira umupaka wa Pologne kuri kiti muri iki gitondo hejuru y'inyanja ya Baltike. Indege z'intambara za Pologne zabonye ndetse zirukana indege y'Uburusiya yari iri hafi y'umupaka wa Pologne. Icyakora Minisitiri w'ingabo wa Pologne witwa Władysław Kosiniak-Kamysz yagaragaje ko ibyabaye bitahungabanyije umutekano w'igihugu kuko hari ingabo nyinshi cyane ziri gucunga umutekano muri ibihe by'iminsi mikuru. Ati ibintu byose yaba ku nyanja ya Baltike ndetse no ku mupaka wa Belarus byari biri kugenzurwa neza. Ndashimira ingabo zirenga 20 ziri kuducungira umutekano muri ibyo bice. Si ubwa mbere Pologne igaragaje ko Uburusiya bwavogera ikirere cyabwo kuko muri 2025 cyarashe drone z'Uburusiya zigera kuri 19 zinjiye muri iki gihugu mu buryo butemewe n'amategeko. Ibihugu byinshi cyane by'umuryango wa NATO byihanangirije Uburusiya bivuga ko kuvogera ikirere cy'umuryango ari ushotora ndetse ko indege cyangwa se drone zizongera gufatirwa mu kirere cy'umuryango zizaraswa nta nteguza cyangwa se nta kumenyesha igihugu cy'Uburusiya. Kaze rero muri amakuru ku buryo burambuye tuganira kuri General Tad James Kabarebe. Rero uyu nguyu uko nababwiye mu ntango nababwiye ko yazara umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane, akaba yarashyizwe muri Perezidansi ya Repubulika ashinzwe ibijyanye nk'umujyanama mu by'umutekano. Uyu rero General Tad James Kabarebe ahishuye ko ingabo z'umuryango w'abibumbye zikorera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zimaze imyaka myinshi cyane zikorana n'umutwe w'iterabwoba FDLR. Mu kiganiro icyo gihe yagiranye n'imitwe ya politiki yemewe mu Rwanda cyabaye ku 25 Gashyantare 2025, General Tad James Kabarebe yasobanuye ko mu byajyanye ingabo z'umuryango w'abibumbye MONUC cyangwa se MONUSCO muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mwaka w'1999 harimo gusenya na FDLR. Yagize ati MONUC izanwa muri Kongo mu kwezi kwa Ukwakira no kwa 10 mwaka w'1999 hategekwa ko ingabo z'amahanga zarwaniraga muri Kongo zirimo n'iz'u Rwanda zose zivamo. Icyasigaye rero kidahinduka ni Alil 1 na Alil 2 arizo zaje guhinduka FDLR. Uwo mutwe witwa MONUC uwo wagombaga kandi kugumayo kugira ngo abe ari wo uhangana na FDLR. General Tad James Kabarebe yashimangiye ko umuryango mpuzamahanga ufite uruhare rukomeye cyane mu kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa RDC kuko wakomeje kurebera abarwanyi ba FDLR rero bamaranye igihe kinini cyane umugambi wo gutera u Rwanda. Ati ntacyo bakoze ahubwo FDLR yarakomeje iriyubaka, yinjiza abarwanyi, iratoza, ikomeza gufashwa n'ingabo za Kongo, ahubwo MONUC irebera. General Tad James Kabarebe yasobanuye ko iby'ingabo za MONUC byarenze kurebera gusa FDLR, ahubwo zitangira no gukorana n'abarwanyi bayo mu bikorwa birimo ubucuruzi bw'amakara n'amabuye y'agaciro, gusoresha abaturage ndetse bakanasangira mu tubari. Ati si no kurebera gusa ahubwo no gucuruzanya, bagacuruzanya amakara, bagacuruzanya amabuye y'agaciro, bakazishyiraho na za bariyeri, bagasoresha imisoro, bakabana
bagasangira mu tubari n'ibintu byari bizwi ntacyo umuryango mpuzamahanga wigeze ukora. Yasobanuye ko no muri iki gihe kandi umuryango mpuzamahanga uzi neza ko FDLR ikorera mu burasirazuba bwa RDC ikorana n'ingabo z'iki gihugu nk'uko byashimangiwe na raporo nyinshi cyane z'impuguke z'umuryango w'abibumbye. General Richard James Kabarebe yavuze ko kumenya ko ingabo za RDC zikorana na FDLR bitabuza ingabo za MONUSCO yahoze ari MONUC gukorana n'izi ngabo no kuziha ubufasha, bigashimangira uruhare rw'umuryango mpuzamahanga muri iki kibazo. Yagaragaje ko umuryango mpuzamahanga ariwo wakabaye ufatirwa ibihano kubera uruhare ufite mu gutuma mu burasirazuba bwa RDC hakomeza kuba umutekano muke, binashobora kandi gushyira mu bibazo umupaka w'u Rwanda kubera ko FDLR atari kure yawo. Asobanura ko ariyo mpamvu rero rwakaje ingamba z'ubwirinzi ku mupaka w'u Rwanda nk'uko General James Kabarebe yakomeje kugenda abigarukaho. Uyu mugabo rero yitwa General James Kabarebe akaba kandi yaragaragaje ko Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yizeraga ko azatera u Rwanda akazamura ibendera ry'igihugu cye i Kigali. Mu nama nyunguranabitekerezo n'abagize inteko ishinga amategeko y'u Rwanda, komite y'ingengabitekerezo mu karere yabaye ku itariki ya 5 Werurwe 2025, General James Kabarebe yagaragaje ko Perezida Felix Tshisekedi yagize iki cyizere ubwo yemeranyaga n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR kurwanya M23. General James Kabarebe usobanuye ko nyuma yaho M23 yirukanywe mu biganiro bya Nairobi muri Mata 2022, Perezida Felix Tshisekedi yigambye ko ashaka kwirukana abarwanyi akabasubiza mu Rwanda abishingiye gusa ko kuba bamwe muri bo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Yagize ati Perezida Felix Tshisekedi aho kwerekeza imbunda kuri M23 atangira kurasa mu Rwanda, atangira no kuvuga mu magambo ye ko M23 ayirasa akayisubiza iwabo mu Rwanda. Ubwo ikibazo kibaye ko M23 bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, bafite umuco w'ikinyarwanda, ubwo ni ukuvuga ko bagomba no gusubira mu Rwanda nubwo bari bateye baturutse mu kindi gihugu cy'igituranyi cya Uganda. General James Kabarebe yagaragaje ko Tshisekedi, FDLR n'abajenerali be bemeranyije ko bazatera u Rwanda nyuma yo kwirukana abarwanyi ba M23 mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru bagakuraho ubutegetsi bw'u Rwanda, ndetse ngo Tshisekedi yizeraga ko azazamura ibendera rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo i Kigali mu Rwanda. Ati ubwo Tshisekedi rero atangira kurwana na M23 akoresha FDLR zimwizeza ko bari bumurasire M23 bamara kwirasa ndetse bakayikurikira bakageza no mu Rwanda, ko na CHOGM izajya kuba mu Rwanda tariki 20 z'ukwezi kwa 6. Tshisekedi yaramaze kugera i Kigali, yaramaze kumanika ibendera rya Kongo muri Kigali. Abajenerali be baramwizeza, FDL baramwizeza, kandi koko arabisinda, aranabyemera, yemera ko binashoboka. CHOGM ni inama y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma y'umuryango Commonwealth ubuzi ibihugu bikoresha ururimi rw'icyongereza yabera i Kigali kuva tariki 20 kugeza ku 25 Kamena 2022, nyuma y'ibitero bya Morsier, FDLR n'ingabo za RDC zagabye mu karere ka Musonzi muri Gicurasi na Kamena. General James Kabarebe yagaragaje ko icyatumye Perezida Felix Tshisekedi yemera isezerano yahawe na FDLR n'abajenerali be ari uko yari akiri mushya ku butegetsi, atazaho intambara ziva ndetse naho zigana kuko ni umusivili. Ati murumva rero ni umuperezida mushya w'umusivili, ntazi intambara aho ziva naho zigana. FDLR imwemeje ko agiye kurwana kandi ko azatsinda, nawe arabyizeye, arabyemera, ashyiraho umurego. Yasobanuye ko mu nama rero zahuje abakuru b'ibihugu bo mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba, East African Community, Perezida Felix Tshisekedi yasabwe kudakomeza kurasa mu Rwanda, ariko yanga kumva, ahubwo atangira kubaka imbaraga z'igisirikare bigaragaza ko zigamije kurasa u Rwanda. Ni muri urwo rwego rero Perezida Felix Tshisekedi yatangiye gukora n'imitwe yihumbiye mu ihuriro rya Wazalendo ifite ingengabitekerezo yo kwanga u Rwanda n'umututsi, nk'uko General Kabarebe yakomeje bisobanura. Ati iyo mitwe y'Abazalendo imyinshi muri yo murasirazuba bwa Kongo buriya yashinzwe na FDLR, cyane cyane umutwe witwa Nyatura FDLR igashyiramo n'abayobozi ku nzego zitandukanye kugira ngo ukomere. Urumva iyo mitwe y'abenegihugu ba Kongo b'Abazalendo nabo ni FDLR. Tariki 27 Mutarama 2023 yafataga umujyi wa Goma, ingabo za RDC, FDLR na Wazalendo barashe mu karere ka Rubavu bica abaturage 16. General James Kabarebe yasobanuye ko iki gitero cyari cyarateguwe. Leta y'u Rwanda yatangaje ko nyuma yaho M23 ifashe Goma hagaragaye ibimenyetso bikomeye ko ihuriro ry'ingabo za leta ya RDC ririmo FDLR ryari rifite umugambi wo kugaba ibitero bikomeye cyane ku Rwanda, aho imbunda ziremereye za RDC zarebaga mu Rwanda zitegura kurasa. General James Kabarebe yagaragaje ko umugambi wa Perezida Felix Tshisekedi wo gutera u Rwanda wapfubye, yibutsa ko ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyizeho nyuma y'ibitero byagabwe mu karere ka Musonze zatanzwe umusaruro mwiza urimo gukumira ibitero byagabwe tariki 27 Mutarama 2025 nk'uko yagiye abigarukaho.
hanyuma rero dukomeje n'andi makuru akomeza kugenda avugwa kuri General Retired James Kabarebe, reka mbabwire ko u Rwanda rwamaganye ibihano Amerika yari yafatiye General James Kabarebe, aho leta y'u Rwanda yanenze ibihano Amerika yafatiye General Retired James Kabarebe imushinja uruhare mu ntambara umutwe wa mama ya gatatu hanganyemo na Repubulika Demokarasi ya Kongo. Hari ku munsi wo kwa kane tariki 20 Gashyantare 2025 Amerika yatangaje ko yafatiye General Retired James Kabarebe icyo gihe yari umunyamabanga wa leta ushinzwe gutwarana bw'akarere muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga. Ibihano biri mu rwego rw'ubukungu, ibihano kandi byafatiwe umuvugizi wa AFC makuru ya gatatu Lawrence Kanyuka. Amerika yashinje Kabarebe kuba umuhuza wa guverinoma y'u Rwanda n'umutwe wa makuru ya gatatu. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Iran Macron yavuze ko ibihano bitumvikana ndetse nta shingiro bifite. Ati ibihano nta shingiro bifite, umuryango mpuzamahanga ukwiriye gushyigikira imbaraga akarere kari gushyira mu buryo bugamije akarere kugera ku gisubizo cya politike aho kuzica intege. Yakomeje avuga ko ibihano bidashobora kuba umuti w'ikibazo kimaze imyaka myinshi cyane mu burasirazuba bwa RDC. Ati iyo ibihano biza kuba byakemura ikibazo kiri mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo mu karere twari kuba twarabonye amahoro mu myaka myinshi cyane ishize. U Rwanda rumaze igihe rugaragaza ko ntawe ruhuriye n'umutwe wa M23 kuko abawugize ari abaturage ba Kongo biyemeje kurwanya ihohoterwa abanyekongo bavuga ikinyarwanda cyane cyane abo mu bwoko bw'abatutsi bamaze igihe bakorerwa. Rwagaragaje ko amahanga akomeje kwirengagiza ko akarengane abaturage bamaze imyaka myinshi cyane bakorerwa n'ubutegetsi bwa RDC ariko mpamvu iyi ntambara n'amakimbirane amaze igihe. U Rwanda rushimangira ko ikiruraje ishinga ari umutekano warwo no gukumira ibishobora kuhungabanya bivuye muri RDC. Ni mu gihe RDC yagiranye ubufatanye n'u Burundi n'umutwe wa FDLR ndetse bose bagahuriza hamwe ko umugambi wabo ari ugukura ubutegetsi bw'u Rwanda. Mu kiganiro Perezida Paul Kagame yaheruka kujyana na Jeune Afrique yavuze ko ntabwo babwibihana by'amahanga afite kuko utabigereranya no guhungabanya umutekano w'abanyarwanda. Ati ibihugu bimwe bifite uruhare muri iki kibazo nk'Ababiligi n'Abadage bahoze ari abakoloni bari kudutera ubwoba bitwaje ibihano kuko ndi guharanira uburenganzira bwanjye, barumva ko bantera ubwoba. Ati byumvikane neza aho guhitamo hagati y'ibibangamira umutekano ndetse no gufatirwa ibihano nafata intwaro nkangana n'ibigamije kungirira nabi nitaye ku bihano. Hanyuma hari abantu batandukanye bagize icyo bavuga uwo munsi. Haragize ati niba hari imitungo General James Kabarebe yari yaragiye kubitsa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bati bayifate. Ati ariko rero ati najya mbabwire ko General James Kabarebe akunda igihugu cyane ntabwo yagisahura abitsa mu mahanga. Undi ati indirimbo yitwa ibihano imaze kuba iseseme. Undi ati ni ikimwaro kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Europe kuba bashyigikiye interahamwe zakoze jenoside yakorewe abatutsi cyangwa se mama 23 ati avuga ati Kongs mama 23 Kongs Retired James Kabarebe wacu turi kumwe nawe kandi twaratsinze tuzakomeza dutsinde. Unati ibi bihugu by'ibihangange ati biharanira inyungu zabyo kandi n'uburenganzira bwabo. Ati gufata ibihaniro General Kabarebe ku mitungo ye muri Amerika sinzi niba ayifiteyo. Ati no gushaka guca intege abanyarwanda ngo bemere bashire ku icumu nabo bakomeze. Rero ati ati nabo bakomeze bisahurire Repubulika Demokarasi ya Kongo dore ko yabyemeye. Ati gusa nyuma yo kudutererana muri jenoside tukanga gushyira bahora bifuza ko twaceceka inkora amaraso zikatumara ariko Sibomana ati nimuze dushikame. Ati niba ngombwa duhangane n'isi yose uhereye kuri ibyo bihangange. Ati nabyo bisigaye ku izina gusa afande James Kabarebe abanyarwanda bari kumwe nawe. Undi ati duhite duhagarika umubano na Amerika nk'uko twabigenje ku Babiligi. Undi ati umuhuza wa mama 23 n'u Rwanda araseka ati bise bihuriye he Leta ya RDC niyo na FDLR niba batumye mama 23 ijyaho ngo irwanire uburenganzira b'abanyekongo bavuga ikinyarwanda. Ati b'abatutsi bibasiwe n'abajenosideri b'abahutu. Ati bari bamaze gutsemba miliyoni irenga abatutsi bahungiye muri Kongo bagakomeza guhunga gahunda yabo bo basanze hariya keretse niba ati bashaka ko ubu
barebereye jenoside iba bagaceceka, ari umugambi bahuriyeho n'ibyo bihugu byongeye gutangira kugeza uyu munsi, ati abantu bicwa abandi batwikwa barya imibiri yabo, ati n'ibindi, ati nk'ibyabaye mu Rwanda kuva intambara yongeye, kandi ati nta hantu uzumva na rimwe General Kabarebe hari aho ahurira nayo, aramutse yaranavuze yaba yaravugishije ukuri, ati ni umuti w'ikibazo kumufatira ibihano, ati nubwo nta n'icyo bivuze ababifashe bahubutse, ati gusa kuko iyo abijyanamo ikibazo cyakabaye rero cyararangiye kera, kandi abanyekongo ubwabo barabizi, ati baramuzi, ati Kabarebe ibyo ngibyo ibyo bihano ati ntabwo tubishyigikiye, ati ibihano rero biri mu rwego rw'ubukungu, ati babifatira igihugu se n'umuntu ku giti cye, none se afande Kabarebe afite konti muri Amerika ngo bafatira umutungo we, ahubwo mama ko ya gatatu nigire vuba igere Kinshasa ikureho aba bashenze. Undi ati ubwirwa n'iki, ati wowe Kanyuka afite amasosiyete mu Bwongereza no muri France, ntumbaze ibyo acuruza Amerika, ati buriya yarapereje mbere yo kumenya abo igomba gufatira ibihano, ati dufatiye ibihano Donald Trump ntazongere kuva muri Amerika maze nanjye ndebe, ati ubwo bahise rero bavuga ngo wowe ubivuze urinde, ndi umunyarwanda, ati mutatera ubwoba nanjye mbabaze leta ya James Kabarebe, ati mumufatiye ibihano nk'abande, ati bansubije ko ari ibihangange, basubiza ko ibyo ku munyarwanda kuza uri Goliath ngewe nza nka Dawidi nkakumena umutwe. Ati ese kuki u Rwanda rutajya rutumiza abambasaderi b'ibihugu bikize ngo rubabaze impamvu abatutsi bo muri Kongo bicwa, basahurwa, batwikirwa, birukanwa ku butaka bwabo na leta ya Kongo, y'u Burundi, Afurika y'Epfo, atabacanshuro kandi bitemera umuryango mpuzamahanga, ese ko RDC, South Africa, Burundi, MONUSCO bifasha FDLR ku mugaragaro ngo bahungabanye umutekano w'u Rwanda, kuki nta bihano bijya bitangwa? Ibitekerezo by'abantu batandukanye bavuga. Undi ati byaba byiza kuba u Rwanda narwo rwifashishije ibihugu nka China, Uburusiya, Israel n'abandi mu kugaragaza ko Kongo yifashisha abacanshuro ba Afurika y'Epfo, abazungu, FDLR, Wazalendo, Uburundi bugatanga ibimenyetso by'amashusho, amafoto y'inyandiko kugira ngo bahangane n'izo MONUSCO, ati ibigo by'abanyamahanga bacukura amabuye y'agaciro adakurikije amategeko mpuzamahanga, n'uburyo abaturage ba Kongo bavuga ikinyarwanda bahohoterwa, bicwa, batwikirwa, basahurwa, ese kuki abayobozi ba Kongo batajya bafatirwa ibihano kandi bashishikariza abaturage kwanga abaturanyi kubica bakabarya, kubarasa, kurasa mu Rwanda? Ibimenyetso bigomba guhabwa Uburusiya, Israel, Ubushinwa, ati n'abandi kugira ngo nabo babidufashemo, ati bahangana n'ibyo bihugu bikize ko bitera inkunga imitwe ikora ibyaha muri Kongo, ati tayari badukoze mu jisho, ati nkoko niyo ngoma, ati mu gitondo duhurire kuri ambasade yabo kwigaragambya, ati izo mbwa zitinyuka afande wacu Sumbirigi utakiri no muri Active Forces, ati undi ati Amerika turi kumwe, ati ntibabatera ubwoba, ibi babikoze ngo bashimishe Kongo kubera induru iri kuvuzwa hose, none se General Kabarebe wacu murabona koko byamukoraho iki? Ibitekerezo by'abantu batandukanye bavugaga kuri